Iyi nkuru iri guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndagira ngo tubanze tuyinyuremo mu minota mike cyane rwose ishoboka kugira ngo mumenye ngo bimeze bite. Biravuga ko nyuma y'igihe kirekire batagaye ibitero ku Rwanda, FDLR ngo ishobora kuba igiye kongera kubyutsa umutwe nyuma yo kubona inkunga ikomeye cyane y'amafaranga by'umwihariko iturutse muri leta ya Kongo ndetse na Kayumba Nyamwasa na Jarike Habyarimana ngo ubwo bakoreraga uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari icyo basezeranyije FDLR ndetse bimwe biravuga ko byamaze kuba byagenda biyigeraho ndetse n'ubundi n'ubufasha leta ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda iha FDLR. Biravuga ko ngo uyu mwaka ugiye gusiga FDLR yatangiye kugaba ibitero ku Rwanda. Ikintu mucyumve neza mu cyandika ahantu, ayo ni amakuru aturuka mu bitangazamakuru bikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo, biri kwandika inkuru y'uko rwose FDLR ishobora kuba igiye kongera kubyutsa umutwe ikongera kugaba ibitero ku Rwanda nk'uko yagiye ibikora mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo ni ukugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze. Ni agakuru nari mbonye gacaracara aravuga nti rwose abantu banjye reka iyi nkuru mbanze nyibasogongeze bamenye ngo bimeze bite, kuko izi nkuru by'umwihariko z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo ni zimwe mu nkuru ziba zizewe 100% kuko bo bavuga iby'ubutegetsi bwanze kuvuga, bagaragaza iby'ubutegetsi bwahishe, ibintu byose bikajya ku mugaragaro. Biravuga ko rero uyu Faustin Kayumba Nyamwasa yatanze inkunga y'amafaranga ndetse leta ya Kongo imwemerera abasore b'urubyiruko bo kwinjiza muri uyu mutwe wa FDLR abafite ku bushake. Rwose Kongo yemereye Kayumba rwose. Iyo nkuru ni inkuru wenda tutaza tuvuge ko ari inkuru ishyushye cyangwa se ari inkuru ikomeye cyane, ariko rwose ni imwe mu nkuru mugomba kuba mwamenya. Byari bimaze igihe cyangwa se yarashize igihe uyu mutwe wa FDLR usa nkaho wacitse intege ndetse ugenda unasenyukira ku ruhande rwa FRDC, ariko ku biganiro byahuje impande zombi, yaba uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi b'u Rwanda bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abahagiriye inzindiko zigiye zitandukanye, baganiriye ku buryo FDLR yakongera kubyutsa umutwe ndetse ikaba yafatanya n'indi mitwe y'aba bagabo, harimo RNC ya Faustin Kayumba Nyamwasa ndetse Jarike Habyarimana nawe hari umutwe wa P5 kabiri yamaze kuba yagenda ashinga ndetse ngo ubu niteguye kuba wakora impinduka mu Rwanda. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara ndetse binatangazwa n'aba bayobozi b'iyo mitwe mu buryo bweruye, ndetse binavugwa ko rwose ibitero bishya bigomba kugabwa ku Rwanda mu gihe cya vuba. Ibyo byose ni ukugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko icyo nababwira cyo nuko uruhande rw'u Rwanda ntacyo rurabivugaho ndetse n'icyo barabitangazaho, n'undi icyo bakomeza kuba bavuga n'ubundi ni ukurinda ubusugire bw'igihugu. Ibyo nibyo bigaragara